Teman-teman bantu aku yuk untuk ngasih permen kepada Upin, Mail, Boboiboy, Haji Udin, dan Bang Jarwo. Menurut kalian Upin dikasih permen berubah jadi apa ya? Nyam 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 nyam. Wow, keren teman-teman. Upin makan permen berubah menjadi badut. Menurut kalian Mail makan permen berubah menjadi apa ya? Nyam 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 nyam. Wow, 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 wow. Mail makan permen berubah menjadi Naruto teman-teman. Menurut kalian Boboiboy makan permen berubah menjadi apa ya? Nyam 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 nyam. Wah, Boboiboy makan permen berubah menjadi ondel-ondel teman-teman. Menurut kalian Haji Udin makan permen berubah menjadi apa ya? Nyam 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 nyam. Wow, Haji Udin makan permen berubah menjadi Ranger merah teman-teman, keren banget. Menurut kalian Bang Jarwo makan permen berubah menjadi apa ya? Nyam 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 nyam. Wow, keren teman-teman. Bang Jarwo makan permen berubah menjadi Spiderman. Terima kasih teman-teman sudah membantu aku mengasih permen kepada Upin, Mail, Boboiboy, Haji Udin, dan Bang Jarwo. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.